تشتكي ولو عجيب هي دمديا بكي ده ما بريجي بحصة في مسألة هاني كري خمنا كم جارك يدن بحسبك تشناو يعني أبيكو آبود كم مانديلا كردا جيانا مانديلا خواندية تشتكل سر ديروكا مانديلا تزانه نيلسون مانديلا بحثا نيلسون مانديلا دكم تيكو شر سياسة مدار سروكي كومارا باشوري أفريقيا إيباري يعني بچه حقي تين بيوان تي مقارنة دنابرا آبو ومانديلا دك يو أنا وقتك ومانديلا هات قرتن قلت ديامة إنجليز خاتي كامل نزانم نيوزيلندية ومتكامة أسترالية تشتكي ولوكو بيشتكي ولونكو قلت از ليبورينا خواج نزانم وتخوازم خدمتا دولتا رجيما باشوري أفريقيا بكم تشتكي ولونكو نيلسون مانديلا ده هندري زندانه ده وگرن و زنداناوی جدید و زندان آپوجی بنر نيلسون مانديلا كتي غريفي برچيبونه ده هندري زندانه ده لبر خدایی işkence دیتیه آپو چه işkence دیتیه آپو ودي دي دمال فروكي دجي قوت تي işkencel من هاتي كرن معداته ديش زكيته ديش ام درمانا بدن اي عسكر جرد بجه دبنا اگر درفته كبز خدمت دولت درك بكم لبيشيا محكمة بيشتي شش حفت معها دبيجي işkencel من نهاتي كرن كي آپو سروكي نووي اف زندانيين PKK دزانن دما هری دجوار ده işkence de dema dest pêke de kî zindan dîtî vê mesela anê zane hemû zindanên Sûriye İranê Tirkiye qunaxa ewil ji îşkence de van çend mehê dest pêkê girtinê piştî şeş heft meha li beramberî gelê Kurd gelê Tirk gelê dinyayê apo eşkere bi zimanê Tirkî mane wedî قلت işkenceli من هاتي كرن أشكره قلت باشا أبر خدانا شي حالج جعالية تعويز وتنازلات قالك أبو كر بس نيلسون مانديلا نكر جعالية زندانا أبو بينجستيرك وزندانا مانديلا ديد جعالية أسشبجم işkenceye ko Mandela ditiye آپو ندیتیه جه آلیه گروین برچیبونه که ماندیلا گرتی آپو حتی نها 48 ساعتا نکتی گروا برچیبونه 24 ساعتا نکتی گروا برچیبونه ون چی خوازن جه آلیه کشتنا حوالی خواه آپو به هزار حوالی خواه کشتیه به امر و تعلیمات دیرکت و ندیرکت ماندیلا تشتکی ولو نکری باش یا بو کابو جمر بیجن چی آپو و ماندیلا دگینه حفظو شي يعني بچه حقي ون رابن حقارتي لمانديلا بكن ون آبو دكن وك مانديلا اف حقارتك لديروكي حقارتك لنيلسون مانديلا كون آبو ويه بكن مانديلا وندي ويدكن چه آبو تشتكي تايبت خاپو تشتكي تايبت وندكن سروكي نووي ون ويدكن چه از وکی نویسکار وکی لیکولینر وکی چاودیر سیاسی براستی از قبول ناکم اونوی بکن ماندیلا از قبول ناکم جبرکو از يعني اون چما ولو آلیگری خوا ولو کرد حسیبن بهش و نزان و جاهل ده حسیبن حالا مدنی فرحو نا نشخور نابرسه او مدیا چیکری و آمد دجلو نزانم کی نه بجن نه بجن پککت ویات ویز لامه هانه دک ای نویرک آپو ای تعویز و تنازلات دک آپو ای کد بیش جام و پیرکام ترک آپویه ای نزانم يعني چه هشتیه کن رابن آپو لاوی عویش اون رابن بی بکن نيلسون مانديلا کسایتیه کی ناو نتوی برخدان وان تيكو شر مظلوم ويمكن تبي تمنن كرت مظلوم دوغان
ونكارن آبو بمظلوم مقایسه بکن کوگی هاش حتی داوی جیانا خوانی کو دوگوت کردستان سر بخو آزاد دوی رو شاهانه ده محکمه ده مظلوم و کمال خیری جی استراتیجیا PKK تعویز ندان جی دولت ترک لیبوری نخواستن و لهمبری تیگه آپویزم آپوچیت آپوچیلار و افتشتیحانه به سختکاری هانه خودی حلوست بون و رد کرن و نکارن آپو ببان قهرمانی هانی مقایسه بکن و جاونده چین به نیلسون ماندیلا مقایسه بکن قیون خلکی حمو ولو وقفا يعني قي اگر ولو اگر وصعب اف كتلة PKK و انتلكتوال و روشنموان در دور PKK یا جاهلن و بهشن یا خل جهالت و بهشیه داتین لایقی خود بینن خمناک اگر لایقی خود بینن لوان پیروز